E pa ljudi, sretan vam badnji dan i nadam se da ste svi u krugu svojih najmilijih i da se lijepo provodite. Mene je zdrmala neka strašna gripa i osjećam se jako loše, ali to iskreno ne smanjuje svu ovu euforiju. Nama je ovo treći zajednički Božić i zahvalna sam Bogu na svemu. Već sam se ja odavno uhodala što se tiče pripreme božićne trpeze i svih obaveza oko Božića i osjećam se već kao prava domaćica. Meni nije strano slaviti oba Božića, Uskrs i Vaskrs, jer smo cijeli život išli kod mog djeda, to jeste maminog oca, na Uskrs, a on je dolazio nama za Vaskrs i tako i za oba Božića. Djed, nažalost, nije sa nama već par godina, ali se sad opet svi okupljamo i mislim da nema ljepšeg osjećaja nego kad se svi okupimo. Tu su Goranova sestra i zet, moji roditelji, baka, moje sestre i moj zet i samo nam još fali moja svekrva, ali nije mogla dobiti slobodno, tako da nije došla. Mi već imamo neke svoje tradicije, a jedna od tih je da oboje učestvujemo u pripremi trpeze. Goran je ovaj put pomogao oko seckanja luka, mrkve i ostalog, a onda smo zajedno pripremili i ovo carsko meso. Mislim da je baš super kad obje strane učestvuju, jer je nekako to bit Božića. Ja sam vam već rekla da ove godine neću ništa puno pripremati. Za banjicu smo navečer jeli lignjene kolutiće, ribu, krompir i salatu, a za Božić sam pripremala sarmu, francusku, još po koju salatu i ovo carsko meso koje ćemo ispeći, napraviti lijepo porket. Također jedna od tradicija jeste da moja mama za svaki Uskrs i Božić donese svoju listnatu puter pogaču, tako da će je donijeti i ovaj put.